Ikipe ya Sport izwi nka Gikundiro, hari n'abayita Murera, ni ikipe itagiburamo amakuru. Abakinnyi rero byagiye bivuga ko bashobora kuba batandukana nayo, barimo ba Bagayogo, barimo nka Budalaziz, barimo nka Nkose. Gusa bamwe muri abo ngabo batatu muri bane bavuzwe baravuga ko ngo bashobora kuba bagiye kwerekeza mu ikipe ya As Kigali. Se nuhe mubano uri hagati y'ikipe ya Rayon Sport ndetse na As Kigali, kuko no muri sama mu bushize bwo isoko ry'igurwa ry'abakinnyi ryari rifunguye muri sama nyine, byavuzwe hari abakinnyi batijwe mu ikipe ya As Kigali bavuye muri Rayon Sport, bigaragaza ko ni ibintu nyine bisa nkaho ari amasezerano arahari, ubwumvikane buhari bwo kuba ikipe ya Rayon Sport yajya itiza As Kigali. Abenshi bakavuga bati ibi rero bisa nko kuyikuburira, ntabwo ikipe nka As Kigali, ikipe yo mujyi, yakabaye kuburirwa na Rayon Sport nayo itifashije cyane muri no minsi. As Kigali yavuze ku byo gutira abakinnyi muri Rayon Sport, gusa rwose mu makuru twavuganye umuvugizi w'ino ekipe yagiye asa nkagaragaza ko adashaka gutanga amakuru mu buryo bwuzuye, gusa makuru aba yacukumbuye arabigaragaza. Ikipe ya As Kigali yagoye no kubona umusaruro mwiza bitewe n'umubare muke y'abakinnyi iri mu zitezweho ku isoko ryo muri ku kwezi kwa mbere cyangwa se muri Mutarama, guhera mu kwa gatandatu tariki ya 3 murabyuka muri Mutarama 2026 nibwo amakipe yo mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yemerewe kwandikisha abakinnyi bashya, aho bizarangira n'ubundi tariki ya 28 muri uku kwa Mutarama cyangwa se kwa mbere nkuko n'ubundi byari byatangajwe. Mwe rero mu ma ekipe ahanzwe amaso ni As Kigali, aho umutoza wayo Mbarushimana Shabani yagaragaje ko gukoresha abakinnyi bake afite mu buryo buhoraho byatumye rwose bananirwa mu bikomeye cyane, bakagorwa no kubona umusaruro mwiza nkuko babyifuza. Kuri ubu rero ikipe iravugwamo abakinnyi batatu basanzwe bakinira ikipe ya Rayon Sport, aribo myugariro w'ibumoso Musore Prince Adam Bagayogo ndetse n'itwa Harerimana Abdalaziz bakina basatira izamu. Bose rero bayerekezamo ku ntizanyo nkuko biri kuvugwa. Abakinnyi rero uko ari batatu ntibakoze imyitozo yo kuwa mbere n'iyo kuwa kabiri, ndetse batangiye ibiganiro n'ubuyobozi bwa Rayon Sport ku buryo batezwa cyangwa se impande zombi zikagira uburyo zitandukana ku bwumvikane. Hari amakuru avuga ko kandi As Kigali yamaze kwandika ibatira. Nubwo bimeze gutyo, Vice President w'iyi ekipe iterwa inkunga n'umujyi wa Kigali Kankindi Anne Lise yabwiye ibitangazamakuru ko batigeze bandika batira abakinnyi, ndetse abantu bifuza cyangwa se bashaka kumenya abo As Kigali zongeramo bagomba kuba bategereza akareba ibyo ari byo. Ekipe ya As Kigali mubuka ko irabuze kuba yakira Rutsiro kuri wa gatanu nibwo igomba gusubira mu kibuga. Ni mu gihe kandi ku mwanya wa 14, umwanya mubi cyane. As Kigali akaba iri kuri uno mwanya, ikaba ku mwanya wa 14 ifite amanota 15 yonyine muri shampiyona y'u Rwanda. Nuko byifashe ubwo rero wibuke ko hagati yayo na Etincelle ko ni ku mwanya wa nyuma ku rwa shampiyona, harimo ikintu cy'amanota ne yonyine. As Kigali rero urumva ko ibintu ari ububihe gusa ari ibintu rwose biryoheye amatwi ku ikipe nk'ingiyi. Hagati aho ngaho reka ngubutse ko murabyuka ko Robert Amorim w'ikipe ya Manchester United ubwo tuvuye mu Rwanda tunyarukiye ku mugabane w'Uburayi tugira ngo tukunyuriremo hose icyarimwe umenye ibyo ari byo. Uyu muvandimwe mu ikipe ya Manchester United ntabwo byamuhiriye nyuma yo kuva muri Sporting Lisbon yitwara neza, ikipe maze igenda yitwara neza bikaza kurangira rero bimunaniye muri Manchester United bitagenze neza. Uyu Robert Amorim biravuga ko ngo agomba kuba yakishyurwa akayabo karenga miliyari 49, my friend. Umuntu habwa n'amafaranga akakomeza atekereza bisanzwe ko ku bintu ntibimurenge, miliyari 49 z'amafaranga y'u Rwanda byibura. Nyuma rero yuko Manchester United yirukanye wari umutoza wayo Robert Amorim, irasabwa kumwishyura miliyoni 10 z'amapaundi, ubwo ni miliyoni 10,500 by'amapaundi, ziyongera ku zindi 17,300 z'amapaundi yahawe mbere, zikaba miliyoni 27 zose hamwe, miliyoni 27,35
z'amapawundi. Aya rero iyo yashyize mu manyarwanda asaga miliyari 49 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuwa mbere tariki ya 5 Mutarama 2026 ubwo Manchester United yatangaje ko yatandukanye n'umutoza wayo nyuma y'umunsi rero umwe anganyije na Leeds United igitego kimwe kuri kimwe, murabyibuka. Kutanyurwa rero n'imyitwarire y'uyu mugabo byatumye umuyobozi mukuru w'ikipe Omar Berda n'umuyobozi mukuru ushinzwe umupira w'amaguru witwa Jason Willox bafata umwanzuro ukomeye cyane wo gutandukana nawe. Bizabasaba akayabo. Ikipe ifite amafaranga ariko nta mugayo. Amri mu myaka 40 cyari muto cyane, yageze muri ekipe avuye muri Sporting Lisbon mu mwaka w'imikino 2024-2025. Bigendanye rero n'amasezerano yari agifite muri Manchester United kugeza aka kanya bamwirukana, yishyura miliyoni 9,500 z'amapawundi asaga miliyari 18 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe cy'amezi 18 yari amaze ari umutoza wayo. Yishyuwe miliyoni 7,800 z'amapawundi asaga miliyari 15 z'amanyarwanda, kuko rero yari afite amasezerano azamugeza 27 agomba kwishyurwa amafaranga yose asigaye ku mushahara we angana na miliyoni 10,500 z'amapawundi asaga miliyari 19 z'amafaranga y'u Rwanda. Bisobanuye ko mu mikino 63 yakinnye agatsinda 24, agatsindwa 21, indi 18 yose akayinganya, azayishyurirwa miliyoni 27,35 z'amapawundi asaga miliyari 49 z'amafaranga y'u Rwanda. Kugeza ubu shampiyona y'Ubwongereza Manchester United iri ku mwanya wa gatandatu, nagere ku mwanya mubi n'amanota 31, kwarushwa n'amanota 17 na Arsenal yo urutonde rwa shampiyona. Numva ko ntago rwose kwirukana abantu bajama bafite ama kontra ya danger ntago biba byoroshye. Urabona ko bigiye gusaba rwose ko hajyamo imibare myinshi. Sinzi rero niba bibuze kuba byorohera rwose abavandimwe, bibuze kuba ari imiriro mu yindi. Ndakurahiye kipe ya Manchester United yari ifite abakinnyi bamwe na bamwe bari baraje mu gikombe cya Afurika, baje gufasha ama ekipe yabo ba Brian Mbwemo n'abandi bagiye batandukanye. Yari migenda yigerageza kwirwanaho ngo irebe ko rero yabasha kuva mu yagaruka mu ekipe meza, gusa ntago bije kuba bikundira umuvandimwe Robben Amorim wari waratsimbaraye rwose kuri systeme abakunzi b'ino ekipe batifuzaga ya 3-4-3. Benshi bavugaga ko agomba kuba yahindura, we akavuga ko azaba yahindura ari uko ubuyobozi bw'ino ekipe bwabashiye kumwumva bukamugura abakinnyi yifuza, barimo Oli Watkins w'ikipe ya Aston Villa, umwe mu bakinnyi yifuje kuva na kera. Rero ushimire cyane, nkubwire ngo amakuru ya siporo yo nakagaruka, zandani zose turi tugenda tuzinyuramo, makuru agiye atandukanye mu gihe rwose